Hello loite ho nadam jingo hinam tuni hin jong romantic film khan ana sei kin hoite a film in cha hi le Prabhuthwa Junior Kalasa kiti hi in hi chi film hi 2024 kuma release cha hi in Prabhuthwa Junior Kalasa kiti a meaning hi le Government Junior College ti na hi thusim chu ana pan jing ta hoite a film ki person basu kiti pasal khan ahung ki mo in ama pa hin cycle a hin tola in lamu a hin chu ki mo in chuin aman jong lungno mote in ama za kham chakhanin hiti hin ana sei tai ipidinga lungsi di ta ho jong gui hlung zo lo ham mi him hin kho beiting lewang nini ni thum zawin aki he mil zawin a hi wangin ki lungsi na a khanin azi lawa a hin mo khanting le khat dingin hin khulum ke in gen thei thor khat cho a hi ji e basu in ipidinga lungna ta hi tia chu thu a sei ham ti he theina dingovin thusim hi abonen anangai hitin abana na sei kit beijing ta hoite hichi zawa chun pha chi sa hung ki mo in khoniau chakhat na hin basu te cheng ovin in niau chakhat na nei ovin migen thei ta chu na hi uve apa wang chu apha se in zu a khamji in anu in wang a chapa school kaina ding le in sunguwa ki man cha na ding ho hi ana hol ji na hi basu hi class topper hi jingin anu in a chapa hi doctor hi ding a dei je chun a chapa in jang anu lungyal subul hit na dingin doctor hi na dingin ana ki hambol tai college abasu le loi ho class zaw lovin akingol sa ovin hiti ho tabangja hi mi hin ho tamzo si hi basu in loi pasal ni anain khat chura kes hi in khat chu sures hi amho hi khat la khat na kilung si to hle jing ovin ani ki ngai lu hle jing tawve ni khat basu in a school bangzo si uwa kumari kitinu min ki ji amu pha na chuna ma jong alunga dongin aloi ti ni ko machun kumari kitinu hi koi hi momong ham tin ana dong ta na hi hitia pasal pa na hin sei pha na chana loi khat pa in jong kumari kitinu hi e college wa dinga amel hoi pe na hi in pasal zo sin jong a dei cha ove chu jong le kamuwa amanu min bo ase uvin a hin wang kumari kitinu in khat cha ana don poi aloi pa thu sei pasal pa na za ko na chun ipidinga college anu mai hoi ta khat no ma kin kamu kha lo lai hamati in alung dong tan hi chun aloi pa ko ma hi ti hin a sei kit tai loite ni kin jong kumari kitinu chu ka muno me amanu ko machun nei pu vintia se chun aloite ni injong basu chu library langa ahin pu hon ta na hi cham khat zawin kumari kitinu jong lekha kilai na hung ta na hi le basu injong kumari chu amu in hoyasa wal je chun amit na pheta pon gu thim thim chun ave in hi cha ko na chun ama pa injong kumari hi ka dong manu ka hi sa ate te ding a hi anati tai hichi je chun basu loite ni to kumari chu ana zui jinguvin ana veji uve chujong le college chi ji na basa jong chun pasal pa jong ana tauji tai basu jong aki gelin a hitia hi le hung ki ki hetu intin kumari ho to loi cha hung ki hitan te anati nikha sures in kumari loi ngai ta sudha ki tinu chu ki hopi in hiti hin ana sei tai galoi pa basu hin kumari chu lungsi na hi a hi thei dinga hi le kumari tu chun khat veibe ki mutu sa in ati chun sudha injong ka he e hin seng tin hin vena nge ti in hilai mona ko na chun anaki le tai sudha injong hi chi thu chu kumari ko ma sai pha na chun amani jong pasal pa ho na langa chun hung honin kumari injong pasal pa ko ma chun saidi ka ne ani ti chu pithu ham sein hitia no meinu na hin sei pha na chun pasal pa jong akama e macha sei thei telo chun thlagau zaw lo milim sim thu tabanga chun no meinu chu vetan ima ana sei lo pha na chun no meinu jong anaki le tai basu jong akul hajing ta na hi le loi pan chan chu ve in chance hoi ta khat na man se e sei ding ding ho ki sei nge telovin tua hi aki kolo aphat jom na tapo eti hichini zawa ki para chun basu in jong na mainu chu hin dei wal jing in anangol thopi lo jing tai amanu bo chu gial jing in school a jong amanu bo chu ana vejing ta na hi basu in jong ie tia hi le kumari to hen ka ki he to ka ki nei ding hitam ti in ama jong aki gial ji e nikhat kumari aloi ti ni to ato wa le kha ve lai to wachun aloi te ni ki holim na chu ngai ta na hi le aloi te ni in jong basu hi class topper khat jong a hi in numai tampi in jong a dei chauve a hi wangin ama pa hin numai khat cha don poi aloi te ni thu se aza ko na chun kumari in jong numai khat cha don lo basu in kai nung a hin zui le le hi ai lung se ta ai dei chan hamati in love letter ji anu mai dang ho pi ding min jong akilo po etikin in hiti chun kumari in jong pasal pa chung chang thu chu a hin gyal pan ta na hi kumari hin khuman ki khialdan basu na ve na hil an ki pa le jingin amani jong ani in ahung ki nai che che hunin ahung ki kop do hun tai
nikhat kumari in pasalpa dinga chun aloi nu sudha chu tiffin khat naga pi sa ata na hi le sudha in jong pasalpa ko ma kumari in na hin pi hi e ti chun pasalpa jong akipa le jingin sudha ko ma chun hi ti na hin sai tai hi chiwang hi kachanga ka ne dinga hi koi macha ki pe ponti ati in chujawa chun sudha ko ma kumari lam ti na dong in na hi le sudha in jong ata asa dam lo ji in school hung thai ta poi ti na hin sai ta na hi le kumari dam lo thu ba su in za chun no mo sa in phone a bolin adong ta na hi le kumari in jong ka ha dam mo hi poi ka phadom ta ati in a ki ho hun tan amani a ki ho zo hun chun aloi ho in ba su ko ma kumari thu a hi lo lo razu ki ti pasal khanin ba nga chun mai be plus kumari ti ho pau a ji e ti thu a za chun pasal pa jong alung hang tai a dan chu razu in kumari hi an hela anub lo pha na chu amin a ji a ba nga a hi lo lo an ji a hi in hi chu pasal pan aga to in hi chilaya thu palo ji pa razu to chun an ki dal hun ta na hi basu te ni ki dal hun pha na chun aloi te ni hung hunin an phal hun tan hi chi zo chun pasal pan tu ya don lai ta chun pasal ni hung hunin a ki holim na hun chun razu le kumari a ki ngai tai ti thu a za chun pasal pa jong alung thim chu an ke el hajing ta na hi hichi ako na chun basu jong alung ana in no mainu kumari ako na ki dal se ding ati in amu ji banga chun an ki mu mo sa tai kumari in jong pasal pa chancha veji in khat ve hi ki mu pia ki ho pi ding ati in akimu pi tan hi ti hin anadong tai ipithu ma ni mu ji teng na ki mu mo sa ani pel ji ham phan ma sa nang ni zui ma sa na hi in ken nang tu ki nei ding ka tia hi ipidinga na ki dal se hamati achun pasal pa in jong no mainu ko ma hi ti hin a hin sai tai thu ka za danin razu le nang hi ki ngai ati ove ven razu humi pha hi poi tia ase chun no mainu in jong basu ko ma hi chi thu chu kun na sai pi ham mai be min na sai pi ham razu in wang in hel kha in amai ka be pi in reject kana bole chu jong le principal pa ko ma complain ka bolin razu kamaya adin ka mu ki na hi le thil hi phalo ding a hi kana tie hichinia thil so he to lo hoi na seu heding a hi in ken wang nang ka mu nya panin na chon dan jong midanga to ki bangpon na phape ne hichi a chu nang to hin a pha se a ki kop ding kana no me ti thu no mai nun a hin sei pasal pan a za achun alung thima ta asan lal na ne ho zo si chu amangin no mai nu chu a hin lung se che ta na hi hiti chun amani jong za cha sa in ana ding bom hunin ana ki ko hun tai aba na chun basu apa mi hi na hi thilgu ding ti he hi in nikhat a sa ki zu na ko nin a sa hin gu in ka hin gu a hi ti thu sei lawa chun azinu ko ma hun ding a chun ana sei tai basu apa hin ani si in zu adon na ding a chun amu amang ho hi ana gu ji na hi zana basu apa in a sa ne lai ta chun a sa zu pa hongin athil ni chu a hin gu hi he je chun a sa zu pa in jong basu pa cho vo kitin ana vo in a in vel ho zo si jong cho hung do ovin apa vo lo na o ji jong chu an he ovin basu le anu jong chu an za cha le jeng hun ta na hi a sa zo pa en basu pa vo kita vo zo wachun iza ling hitam ke ho dukana pana na gu do hi to apana dukan maya na lim na hung ki musa kin a hi le phaloading a hi ti in a sa zo pa jong chu lunghang ta in an ki le tai chuzo wachun basu apa in ngo odinga nei lo pha na chun azinu chunga chun a chu in avota na hi le basu in jong anu la pa chu phalding ati in a phal zo lo pha na chun zukham nangin kanu na vo hom ati in apa chunga khona na hla tai basu in apa vo pha na chun anu in pidinga na pa chunga khona hla hom ati in basu cho vokit ta na hi le basu jong alung hangin ina ko na chun ana po do ta na hi azing ni kho library achun amani bo hon a hi in kumari in jong alungwa thim thu zo si cho basu ko ma sein a kho jong cha tu in kin nang kalung si e tin ana sei tai hitia no mai no na hin se chun pasal pa ki pa the jing in amang jong an hi sa in hitia ko na chun amani jong khat le khat na kilung si dan hon ho cha sei hunin dat ta chun an kilung sin hun tai amani kilung sin na khaw goi hi mol so ding ham mo so zo lo ding ham ti chu aban hi anangai ki taw hite aban sin chun basu anu in na to lai ta chun oi a hung na in ai en kom no subika kitino chun hospital ana pui tai doctor ho na hin vet zo wachun hiti hin sei taw ve nang hi ni som lan ni hi lo le ni som lan nga sunga hi operation na ki bol angai achuti lawa hi le boy thai a hi hichi operation ki bol na dinga hi sang som ni le sanga ngai dinga hi ti a hin se wachun basu anu jong adam mo na sanga chun sum chunga chun alung dong tai basu anu in jong sang som ni la sanga hi hoya ki la ding ham tia gel lai ta chun ama nu jong alal he jengin anagim le jeng tan hi chi pha lai chu 2004 hi je chun migen theite dinga sang som ni la sanga ki ti chu mo suma hi ta poi subika in basu nu ko ma lon la in lang ol sa in
nadama hi le sangsom ni le sanga ho chu ima a hi poi laksom ni le lak nga jong na lo do thei a hi nang na umlawa hi le na chapai piti ding ham na jipa la zu a kham jingin aman lai pi a bol pi ding ham na chapa ding chu gelin lang nang jong ki gelin achuti pha na chun ba su nu in jong koi ham khat ko ma sangsom ni le sanga chu lonin alatan asum koi chu ba su apa na he do a hi le ju do na nei chai ding a he je chun ba su nu in jong koi masa he sa lo chun army ra sunga chun kichi sanin ana sel ta na hi alang khat langa chun ba su le kumari jong kilung sit ta be chun akilung sit huntan phat atam zo in amani bo ana umji hune khatna san le khatna niam ding he sa hi in hiti chun ba su jong le kha langa ahung thlasam ta na hi ni khana mani ki mu to zo huna chun ba su in a cycle kumari ne in chun na hung tha inge ati chun na mainu in cycle hi a hi le ka za acha e ka tawnum po atitan basu in jong cycle hi a hi le piti ham ki bang be be hi lo ham tia sei wanga chun na mainu ananum chumpoi achuti pha na chun basu jong workshop khana ga chi in gari newa ga dong ta na hi le workshop nei pa in jong gari lui khana hin vet sa in aman sang som la sanga hi e hinti in basu in wang hi chi sum chu hoya kila ding ham hi chun basu jong mil nei khat ko ma chun achi in a dan chu mil nei pa ti chun anaki he honda na hi mil nei pa ko ma chun sangsom le sanga kangai cha e ni pi in hilaya na to ding ho zo si chu kin hilai mun hin tong na nge ti je chun basu ta san je in sum chu hin pitai hiti chun basu in jong sum chun gari neu cha hin la in phar khat cha man sa lawa chun kumari komlang chun ahungin ven gari neu hi nang tha na dinga ka gala hi tai ti na sei ta na hi kumari na hindon bunin nangol ham nakito na chu gari neu khat na gala akit kei nang to gari newa chu ka to boma mi ni pi gel ding ham hitia no mainu na hindon bun a chun pasal pa lung no mol he jing tai ajing ni khwa basu le loite ni gari chunga ato wachun gari len khana pasal khan hungkum thla in kumari kom langa chuna chi in gift mantam ta asunga phone ki khuma pi chu gala pangin amu tawve gift api chu kumari in jong akila in anamai hlei sel jing tai thilum dan ho chu basu na ve in kidang asa in analung no mol he jing tan anakitip na hon ho chu mo so zo loading hitam tin analung no mol he jing tai basu jong lungyal no mo pomachun kumari cho phone boltan hi le line busy atikit tai hechun basu in kumari hi kai to ki kop chima gari le nei pa to chun ki kop ma ki ngai hon hitan ti tin anagyal ta na hi ajing ni kon basu no mainu agin mo je achun gari len nei pa to na ki ka hona ipium ham tia longhang puma ado achun no mainu en jong hiti hin a hin sei tai asima hi lo thilneu cha ho po mi na ging mo e a hiti pya hi le ai ni hi ki ki ngai thei pon te ki khen ta he te ti in longhang puma chun pasal pa chu na da thata na hi basu in thilum dan ho chu ani them thei pon a hi wangin a thil bol chu adi lo khana o me ti chu a hin he tai pasal pa jong akipat do in mainu ko ma nei ngai demin tia se chun mainu in jong pasal pa ho num lo tabang chun ima don mul lo chun anada thakit ta na hi aban sin kin chun gari lin nei pa le kumari a umbom hun chu basun agamudo tan class jaw lawa gari sunga atawa ko na chun basu in jong agin mo na chu adi hitan te ati in aloi nu sudha ko ma chun ahungin anadong tai gari lin nei pa le kumari ki ka ipium ham tia do achun sudha in kumari thugu a hin sei tai kumari nanga dinga tifin hin po sa ani chu nagyal da hichinia ka damoe ti chu azawa se hi bove hichinia chu gari len nei pa to ka kimoto hi in ama ni ki ka akilung sin na hon hi asot thaw hi tai kumari in pasal tam pi pi ki ngai pi zia ki chip na tabanga aman zia hi ti thu aza chun pasal pa jong alung thim chu ke ni ke thumi talwin atal de jing ta na hi thilum dan ho chu basu in jong aloi te ni komin a seitan basu jan chu aloi te ni na ve zo lo je chun aloi khat pa chun hiti hin a hin seitai bhai gel kho be se hi in lungna sa hi bove no mai amel hoi ho hi anei a umpoi ati uve amhon pasal tam pi pi ki ngai pi uwa adei de lo zo tingule ima lo da na ki chip na tabanga ada hla jiu a hi bove i anati ta jong le pasal pa lungnu mo le lungna ta chun hiti hin a hin seita na hi golpa ipiti jong le kumari hi kin kalung sit momongin ama chunga lungge le lungtup ka nei ho hi hung thluhan lang i hindal phale ka ki tho zo lo ding a hi ama ding gel na asana kho jem khat jong ka cho a hi in gi fa pi ding ka ti hi ti chun aloi khat pa chun hiti hin a hin sei tai golpa ipidinga hiti a hin ham ama ding garin yaw jong na gala in tuin sena kho jem jong na cho pi in sum ho hi hoya na la ham naki het pi mil nei pa jong achi ma hi je chun sumjong na hin mo pi pi ponte basu na hin don bunin
kanuin kinadinga sangsom nila sanga akoy hi in sangsom da sanga acho bai kala a sangsom ma hi sana kasi mahi tua hi kin kasumla do zat mama chu kali ha bepi ding sangsom nga a kanu ka sa ding a hi atitai basu thu se aza hona ko na chuna mani jong cha lung hang honin golpa na hi angol momong na hitai numai hi a pha phalo ham helo laya chu na thilbol ho zo si hi thildi lo a hi tun chi in langari le sana kho jem hiela chun sumho chu ga lela atan nanu in sumchu kin kho ta dinga akoi hi mai thei a hi hichi ako na hi do theu chu hi le loi pha hi lo le loi di ta ina ya hi le lam di lawai chi ting lam di a hil thei loi chu song man tam ho sanga man tam a hi basu in aloi te ni thu sei chu anangai pon khunung ting achungai pi hunglung ding ham ti jong hi an hepoi alang khalanga basu anu in kizan na ding tia sum akoi chu aga ve ne hi le kha cha ana tapon sumom lo pha na chun basu anu jong aki gelin tua hi kizan na dinga sum hoi lai kala ding ham tia ki gyal na chun lunggim lungjin nan alu dim jing tai basu anu in asum koi amang chu ji pai na la do ding a hi tin agin mo in alang khalanga basu apa chun ama le ma ki tha ding ati in tuila chuna ki chom lu ta na hi le mi khanin basu apa chu ana hu do ta na hi ipidinga tuya na ki chobluna na ki thagon hamtia do ovachun basu apa en kajinun izapon kachapa en jong kachunga khona thla e kai hi hingjong lang phachom ta pon te tin ana sei tai hitia hin sei pha na chun basu apa hu do pa chun nang leke in hitia zu ani si ai do no wa hele koi mani zapo vinte nana to ana jina cha te na ki thopi teng ne jina cha in na hin za in tin na hin ngai lutan te tin a sein sum them khan a pi in hi chi hi ina ni ding them khat ki cho in ati in an solta na hi basu pa ni ding ho cho in lam a ki le in azinu koma tunia pana nang na ki chol ding kin na ka to ding hi atitan basu anu lung han je chon athu sei chu anangai pi poi chujong le a hin thil cho ho chu sum a koi ala do a hin cho hin te ti in alung hang che che jing ta na hi hichon basu anu in ajipa koma kasum kai na lado e tin kina na hin panta na hi le basu pa jong chun kala do poi tia avel vela sei jing wanga chun migu chahon thu de hin sei tengu le akita asan lo tabang hon basu anu in jong ajipa chu anata asan tapon ajipa thu sei ta asan lawa sumgu ango te te je chun ajipa jong cha lung hangin hichina hi khong kinung le ki loading a hi ati in chu da than anapo do tai ajing ni kho in basu kumari koma chi in kho jem cho choin api in hiti hin asai tai kin nang kalung sit momonge ka bol khil hon nei ngai damin kaya ding in hung ki lekit tan na dei zo si ka su bulit ding nom ta kom sa ding na hi nang zaw loven hing zo pong kating hin khoman jong ha asale ding a hi basu thu sei chu kumari bil kolin athol ta pon kho jem jong chu anikila loven hiti hin asai tai nang na hinai pi kan ding ham ki thi do tang kanung na zui le jong ka khop be se avelin nalim lemel nin ki mu sa kin hen phui numai nun hitia hin ho pha na chun pasal pa jong lungthim ki epomin hong ki le in lam hlang kha na chun atawin ama la ma ki thading ati in lunglo chu ana don tai lampia chi ho in basum chan amu pha no wachon hospital a hin hlut taw ve na hi le awang si ji ham awang pha ji ham a hin khowang chu an hu do pi taw ve hichun basu anui na chapa ko ma ka pumpumin kahin kho ken theina hin thinom lawa nang ding gyal na hing ham chu ka hi in nang na hitia hi le nanu kai ka hin loi pi kan ding ham tia asai chu pasal pa en zong aza in amit hi alongin ahung ching do in alung thima chun ima hi lo nu mai khat dinga ka hin kho kana phalin kaniawa panai lung sit kanu ding wang ima cha ka na he pha pi poi tua ka hindan hi di momong hinam ati in tua ki pat kanua dinga ka hinding alung dai zo si ka su bulit pi ding ama dinga lungya khialawa ka dinding a hitai hichi zo chun basu in jong no meinu agial do na thei thil ho zo si chu meya halding ati in banga amin ki ji ki san jong chu meya ana haltai iha lungsi chana gen theina ki be ati hi basu chunga ana lungda na hi ta na hi basu in meinu lungsi ji a gen theina ho chu ki chin ta amu the hitan hiti chun chom khat zawin ama jong a hinda na hin khelin lekha sima anu dei doctor hi ding chu ati in a hi wangin apha chu anawal ta na hi basu anu operation a ki bol lo je chun chom khat zawin a hin kho anabe in again theina chung chona basu chunga again theina hlung bekin in angol bangin ana umtai chu in subika in kap pumpumin basu ko machun nanu en ka thi pha na hinai poi atia nang ding agial ji a mi ko ma sangsom ni la sanga lo na ala hi in na pai na la do azu don na ana nei pha na chu operation bol theilawa nanu hin kho hi be a hitai
hitia hin seya ko na chun pasal pa injong kumari adinga thilana cho na sumho chu no operation ki bol na adinga anaki ko a hi eti cho hin he in hi chun basu jong kisi pumpuma chan anu ko ma atawin thlasita chun a kaptan basu injong anu ko ma heno su khile bol khel tampi ka nei tai neidam zolo hi jong le nalumna ko nin hung thawin lang na cha nei neidam tan nang ti lovin ai neidam thei leisi chunga hin a tapoi leisi na cheng mi him zo si leivuya ki sima hi in leivuya ki le ki dinga hi ti he sa hi in hiti a hi je chun anu longdam sa chunga basu aka a akiphin ti teilawa chun bolding ding imacha na nei tapon phan masa a na thil bol ho zo si chu ki si hle jong le nung ko na thei pha chu na hi tapon hi leisi chunga hi email hoina ki li sa pi loading I ho mana mi gan thei ho jong noi si ding a hi di poi na mel hoina na ki son pia mi tampi na dei dei na lo a alung na theu na bol do na sei do a hi le apap na ki pu ding a hi ti cho hei mil hi in numai mel hoi han lang pasal mel hoi hi jong le min na hin lung si na hin dei char kha ata hi le na hin dei cho ho na hin lung sin ho chu na dei lo an hi kha a hi le pha na gei sang ma sanga chun oniam cha in howin lang na lunggel ho zo si chu seitan hi chi sein a chun min na thaninge hin ti ponte tunia thusim se o hi thusim ta ta hi in thusim min se o jong chu hi chan hin aki chai tai isai sunguwa sei hial sei war sei hlinglat o ma hi le ani ki ngai dam to ni ki hethiam to che o hitin hiti ho ta bang thusim na ngai no ma hi le like subscribe share ana bol che o hite hichi thusim hi jingka ananga hi le jingka pha suna na ngai hi le sun pha jana na ngai hi le mang pha